Selamat bertemu baru Balakaban. Jadi hari tu aku bawa Sungai Malupak Seratuk. Jadi air dia tu mana menuang niki kira ke pasang mah. Harap ke bersih rezeki mah malam tu. Jadi aku menuang baru tu lah. Jadi ginti tu dah disedia. Kalau pihak mega umpan dalam tu udah dikait ke. Dari kait jadi umpan jagu tu punya kurang. Jadi tu umpan jagu ati baboy. Jadi ngarap ke bisi rezeki mah ai tu benuang mana benuang ya niki tu pasang tengah bulan tu ya begitu laju ai niki tu nemu ni nak kau lagi saiko paras baruahnya bisi paras baruah. Jadi harap ke malam tu bisi rezeki lah. Ambil ke bisi dah bas pergi lo ini kurang. Tetap support YouTube channel Bona Venture. Bertemu baru pergi lo kita begini gaya bisi ke nadai. Harap ke rezeki bisi mah pergi lo. Mantap.